19-20 senesi revolüsiya vaxtında Ali Bey'in binaları var idi bir yerde. Köprü yanında mı yedi, yakın edi bizge. Anda Sovet vaxtında kino көрсетediler. Neler onu alganlar, Ali Bey kaçkan nege? Turkiyaga kaçkan, binaсын Sovet hükümeti algan. Onu yapkan lötçiklerge domuduk, sanatoriya. Lötçikler Kaçada lötnü şkola var idi, lötnü şkola. Hepsineler, geroylar anda okugan. Bazar günü, cumartesi günü tansı bolaydı. Azvarda kino көрсетediler duvarlarda. Bizge yakın ediyor, bizler ballar barıp kino bakaydı. Men anda Nasıradın Hoca'nın kinosunu görgen edim. Biz baladan beri, mana balalıktan beri Mayıs ayından başlap, mana bu Kaça Özeni, mana bu Karadeniz yağlısına bütün vakit mana yaz balalar mana bunda geçiriyorduk vaxtımızın. Mayıs'ın başında уже denizin suyu, bak neden suyu deyip onu denize düşürdük. O Mamaşay uğanı sebebi Mamaşay koyu adam bek seveken. Mında denizge kelekenler rahatlanmağa adamlar. Onlar herkes toktayken adamların evinde. Maşa, maşa, maşa de, büyür, büyür, aşa degende. Onun için kegen misafirler Mamaşay koyganlar bizim koyun adını. Mamaşay, Mamaşay, Mamaşay katı aşaydılardı. Mamaşay katığını aşağın deyip bu dünyada çok yaşaydılar. Koyumuzun adamları, bizim koy bakçalık idi, bağlık. Bakça östürüyordu, ferması da var idi, fermanı da bileyim. Fermali da var, ahırları durar. Ahıya bir tane avtobus yürüyordu, asfalt yolu, bu yol var idi. Bir avtobus yürüyordu. Topesi çuldan yapılgan idi, çullu diyediler ona. Adamlar azbarını, agarotdan çıkan şeylerin çuvallarga tolduraydılar. Numeri, familyasının adını yaza. O avtobus barıp Severne'ge taşlay. Severne'den soň Lotkadan o tarafa çıkalı. Centralerinki var da anda barıp satalar mallarını. Herkes adamlar jayav keteler. Люди в основном работали в совхозе, когда совхоз занимал первые места. Работы было много трактористами, сантехниками, слесарями, водителями. Ну, много профессий. Сейчас совхоз потихоньку развалился. В основном в пансионатах, в охране. Многие ездят на северную сторону, в городе работают. В 89 году прошлого столетия сказал себе, что я поеду жить только свой Мамашай. Здесь родился, здесь кровь моя. Я люблю свою родину, где я родился. Для меня Мамашай – это самое главное в жизни. Ну, в этом селе, потому что моя мать уроженка деревни Мамашай. У нее даже в паспорте было написано, что она родилась в советских паспортах советского времен. Было город Бахчисарай, Бахчисарайский район, деревня Мамашай у нее было написано. И поэтому мы решили вернуться к себе в родную деревню.